would like to invite Mr. Milenkevich, on which we are so proud, our Sakharov Prize winner, for inviting me for your Congress. Найперше я хотела подякувати Федора Александра Миленкевича, лауреата премии имя Андрея Сахарова за свободу думки, за то, что он запросил меня на ваш форум. And on behalf of the European People's Party, I would like to express our support to your Belarus European Forum and the movement of freedom established by Mr. Milenkevich, with so many organizations involved, with also so many young people involved. И от имя Европейской народной партии я хотела повитать. От имя Европейской народной партии я хотела повитать вас, усіх делегатов Белорусского Европейского форума, повітати вас тут і повітати вас, шматликих людей, які тут собралися. І так само вельми важно, що тут собралися шмат молодих людей. And yesterday I arrived here from Berlin, because we had there, with the leadership of the European People's Party group in the European Parliament, we attended a ceremony to celebrate the fall of the Berlin Wall. Вчора я приїхала з Берліну, где мы разом с группой депутатов, представников от Европейской народной партии святкували 20-е угодки падения Берлинского мура. And can you imagine, in 1989, the Berlin Wall and the Iron Curtain divided Europe in a free West and a communistic East. Чи можете ви собі уявити, що тільки ще у 1989 году Берлинский мур, железная заслона, делила Европу на коммунистичный Усход и свободный демократичный Запад. And the people of European countries like Poland and Czechia, they lived under communist suppression and dictatorships. That's only 20 years ago. И только 20 год, можете себе уявить, что только 20 год тому люди у таких країнах, як Польща і Чехія, жили у воронках комуністичної диктатури. And now we are in 2009, and this week in the European Parliament, in the democratically elected European Parliament, we celebrated the fall of the Berlin Wall. И сегодня, в 2009 году, мы в Европейском парламенте на этом тижне святкували падение Берлинского муру. With present a democratic elected president, Jerzy Buzek, from Polish origin. И это отбылось в демократично обранном Европейском парламенте, на чоле якого находится Jerzy Buzek, демократично обранный поляк. With a very inspiring speech of Václav Havel, who now lives in a free European country. Так само під час цього вшанування був вельми натхняльний виступ Вацлава Гавела, який так само сьогодні живе у свободній країні. And with Mr. Landsbergis, who is now a democratic elected member of the European Parliament. І Спадар Ландсбергіс так само сьогодні з'являється демократично обраним депутатом Європейського парламенту, він так само виступав на цій імпрезі. Europe has changed, and Europe will change. Because as President Buzek said, the Belarus people belong to the European family. Європа змінилася, і Європа буде мінятися. Як сказав старшиня Єжи Бузик, Білорусь – це частка європейської сім'ї. And Europe is based on values of freedom and democracy, on human dignity. І Європа ґрунтується на коштовностях свободи, демократії, чоловічої годності. And also, these are also the values of the European People's Party, derived from our Christian heritage. И это так само коштовности Европейской народной партии, что походит, грунтуется на нашей христианской спадщине. And these are also your values. И это так само ваша коштовность. Change can take place, has taken place, and will take place in Europe. Зміни відбуваються і будуть відбуватися в Європі. So again, we would like to express our support
to the Movement for Changes and your Belarus European Forum. Еще раз я хотела выказать нашу поддержку Белорусскому европейскому форуму и вашему руку за змену в Беларуси. It's an important year to go, with elections to come. Это перед вами вельми важный год. В будущем будут выборы. And the European Parliament and also the European People's Party call on the government to have free and fair elections and also implement free and fair elections and freedom of the media. Европейская народная партия, Европейский парламент закликает белорусский уряд гарантовать, провести свободные и ровные выборы и так само гарантовать свободу прессы. And I would like to encourage you in these difficult circumstances to go on, campaign, meet the people of Belarus and inspire them with your program. И я хотел бы вас заохотить, как бы в рамках политических кампаний вы и шли до людей в Беларуси, наткняли их, проводили ваши кампании. Your program, based on European values and based on the social market economy. Ваша программа, яка ґрунтується на європейських коштовностях, на коштовностях соціальної ринкової економіки. I would like to express my success and wish success to Mr. Milinkevich and all of you in the forthcoming period, which will be difficult. Я хотела бы пожелать вам, господину Милинкевичу и всем вам присутствующим тут, успеху у вельми тяжкие часы. All the best, and you can count on our support. Thank you very much. Всего вам самого наилучшего, и вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Дякую.